wahia bokia o edo wahia bokia o ikwe akebi ku da wahia o sister 7 time na bulele bokia o Mercy Love abokia o Scotting je nedomien abokia o Gbenedion mebe abokia o Mimi Gold abokia o Obasoji Ezama abokia o kuyo bowe wodo idada akidime abokia o wakuyo Charles Gile abokia o emi wan wagyo domana re suan egena ya suan ike gariku ikogbaka ogabe bishop na do owu motagbon ya na imadu avana ya wada pana owu motagbon ya a global international meeting of bishops ya we ni wayado wahado ege ibudi ogedu ibudi ogu honsa ya jena o ege ibudi ogedu ibudi ogu honsa wahia bokia o even in mauna in atie Edo Media Ministry na nogedu ama enwine donya ma usalubwa ogedu ama e na kin o unyegbe malatari oye Edo Shepherd Forum ono unyegbe malatari ogedu yakin o me go on do salubwa no kwana oye Bishop Stephen Agahowa akon salubwa o wayasi koko wẹ́yà la òyìnbó okun ìkìdánlẹ́lá ọ̀dàkí o Edo Shepherd Forum www.edoshepherd.com alala o yagé ya fẹ́ mayi o ìyá rẹ̀ wà ní o ọbẹ̀ ìbírọ̀ màbẹ̀ mú gbọ́ àti Edo Global Love Garden ìbọn ya fẹ́ dọ̀nkwa lóko wọ́n ya fẹ́ dọ̀nkwa lọ́dọ̀ wọ́n yà fẹ́ dọ̀nkwa lè gbàkíyàn wọ́n yà fẹ́ dọ̀nkwa lọ́sẹ̀ ó wà rí bá o yà rí bá kẹwẹ́ o ẹ̀gẹ́ ibùdó ọ̀gẹ́dọ̀ ẹ̀yà náà o wàhíà bókíyàn o wàhíà fẹ́fẹ́fẹ́ bọ́nkáwé wà bókíyàn o nàbúlé lẹ bókíyàn wà tí ẹ bó yàrá o nàdó tẹ̀ dánrẹ́ náà o ọ̀gẹ́ pàtàkì ọ̀gẹ́dẹ̀ náà oge pataki oge dende aduti na ri na waga nerun o waga gbon ya nerun o no nya ba salo bo ma pon won ye dende uyo weapon wa wo ma be yiko oga be jo ohun otagun ko ni makede na e na ta wodo ya fe la run mo se ni ma na ya do lagbon yi na o na ya ri yo bodan gbon na o na ya bi e ma no ro ọlọ́run wà fi hàn fa ẹ̀nà o èmi ya fẹ́ na azụ ya na adọ́là gbọ̀nyé làwọ̀ yẹ́gẹ́ ní mmana ya wẹ̀ ṣètì ní mmana ya wẹ̀ mà dẹ́gẹ́ mi nà kọ̀ọ̀kan náà kẹ́kẹ́ ní mà wò èsòrò mà mẹ́sẹ̀tì wẹ̀ fún dàbò mà ẹ̀mẹ́ ẹ̀tì nàrí ọba rẹ̀ bò mẹ́ fún dàbò mà ẹ̀mẹ́ ego nà ya wẹ̀ mí fún dàbò mà ẹ̀sẹ̀tì yẹn rí ìfàdíyẹ ha ẹ̀gọ́ pa ìmà yìí mi ọ̀sán ló bọ̀ mà wẹ̀ mà nà mú sọ ìwọ̀n àwọn la hodu mdia tin mama ya we o oro mo ri ona mu e iyo boye tebo ma e kuori ma na no ni awo na di go ni a na ya de na dagbada ni na fieka ni na mi ya soen e ke owo bi a ibi ibeleka da ma Yesu ku don Yesu ku la da ma mi una ma am hold ma ya de even na ya go iri nya a wo go iri nya le lo kian ma demo ni ma di jan yo iyo body weki ide we no de ma no gwa we to no mami go ya we ma be hasania ma be demi ni na ya aru to bedo ebi na buru de yo mo ti onu ma ise ti wu oro ta lo bo la wo e je ki ate
ege kina takwa la hori yo boke imi re la hori yo bigo ke imi re la hori yo be mana gbono ma ke imi re la hori yo boge mana to ho ke imi re salubano wo mame kina ya bo na wo la ho wo pa se yo ni ma o e Jesus Christ no nyama isa wa ya we isa o wa ya bota basaki kuyo ibude oge dene edo wa gyararu ekie iyobi yobo edo wa gyararu eki iyobi yobo oni emi di ma gwan kan na o ibude oge dene ibude no wa dege wu ni yona ewo hunsa na ya nwini usabagbon na benu sagwalevi yi nda usababa ho na gbe ya wa ri oya kwa sababa ho na wa kun mi kwa sababa ho na ayo bo nyanya we na gba ehu moto kwa o salogwa ho ni emi fangara gbon na no ala hu da o gara gbon na ni ile kati gara gbon na tomu gara gbon na no gogo gara gbon na no fure gara gbon na fe gara gbon na muso gara gbon na ba e gara gbon na usababa ho ni maga ro bi ogwe sekele me no go wan de salogba o ya gemu hu na kin wa gba ko to wa re na gwan kan babo batawana evi no salogba gwa lo ni bi wo ta gbon na e ma mo bo wa ta ni ma be ya dagode na ya yo bo ni gbima na ma no be rie o ma de ba we we eze yo ya ma we rie o be ma so pa o salogba giman mata na e yo no ndo ni mai kata be no salogba gwa lo yi na ibudo go ma edo wa gyararu ekie iyobi yobo wa gyararu ekie iyobi yobo oni eni ma gwan kan na wa ge o ya be o ni ka be ye bota kunda ebi na ye do gbene ladie na e ma so dege kunda ya gwa tie do ma wo na me wu apaware na wa ba na gwan kan an no we ba yere bi no gbon he ba rio ebe ye bo na kere akedo ye do gbe ore wa ho ye bo na kere abdo ye do gbe ore uga edo let us engage in small scale cooperative ventures. Edo, let us engage in small scale cooperative ventures. Okay. We want our people to know that there is a possibility that they can come together and engage in small scale business venture. You don't have to be a millionaire to start a small scale business venture. It just depends on if you are willing to cooperate with other people. So in real business world, it is called cooperative. You have heard about that word before. It simply means some people come together to form a small business. Come a small business. You put money into it, somebody 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 else put money into it, and then it becomes a business. And when that business prospers, when that business is good, they make money, they make gains. And when the gain comes, they share it among the people who put money in it. That's what they call dividends. And you will get the money that you put into it in a little time. If you really do it well, you will see the money you put into it in a little time. If you put a little, you get a little. If you put more, you get more. It's a cooperative. People have been doing it, and it can be done. I hate to see my people
going about in the city of Benin, in Lagos, in Ibadan, in Port Harcourt. They say they don't have anything to do. Say they don't have anything to do. You don't have to be employed by somebody else. You can come together. Maybe you have friends, you went to school, went to university, you went to technical college. You come together, 4 of you, 5 of you, 3 of you, and start a small cooperative business. Cooperate means put together. The little money you have, you start small. Before a year ends, it becomes big. 2 years, it becomes bigger. 3 years, it becomes very big. Let me tell you a secret. All the big companies you see in the world today, they started with 2 or 3 persons. Small scale means small scale. Start small. Start small. Put it together. Put your wisdom together. Put your intelligence together and save some money. And later on, you come and share the gain. It will be big money. I need my people to know that there are many things we can do, but we are not doing it. We don't have to travel out. You don't have to fly to another country. You don't have to go to another country. When you get to that country, you find that there are difficulties. There are difficulties. You have to hire a house to stay. You have to find a means of movement. You have to register to be a part of a particular business. You need money for license. License here, license there. License. In civilized countries, you cannot do anything without license. But in our country, we have advantage of doing many things even without getting license. If you want to fry akara, you don't have to get a license to fry akara. If 3 of you come together to start something, you don't have to get license most of the time. It is what you put together that God will bless for you. It's what you are doing that God will bless for you. It's okay to pray, but you need to walk also. Don't pray only. Don't pray all day and all night. You pray a little, go and walk a little. You pray in the morning, go out and do something. Go and sell something. Cooperate with a friend of yours. There are possible cooperatives that we can form from our products. When I say our products, the products that we have already at home. You don't have to buy them from overseas. The products we make in our land, from our farms, from our yard, from our backyard, from our market. Possible cooperative ventures from all these possible products. I will show you the products now, so you will know that the business is in the front of your house. In front of your house. Let me show you products that we have in Nigeria, products that we have in Edo land, products that we have in Edo local government area, Yekoriam local government area, Umoda local government area, Owan local government area, Akoko Edo local government area, Ovia local government area. We have these products there. You need to put our heads, our minds together and cooperate to use them to form little businesses. Look at them. Orange. We have them in our land. Is it a lie? No. Pineapples. Pawpaw. Mangoes. Banana. Pears. Coconut. Guava. Cashew. Pepper. Groundnut. Gari. Ropes. Soap. Tomatoes. Detergent. That's a kind of soap. Sugarcane. Paper. Markings. Marking papers.
paper bags, ropes, Dukanut trees, Dukanut fruits, or hair. There are farms that we can make by way of cooperation with other people. Cassava farm, yam farms, plantain farms, leather, calabash, honey, rubber plantations, cocoa plantations, Dukanut farms, palm plantations, coconut farms, aluminium doors, concrete blocks factory, brooms. Many of these things are, if not all, they are already there. They are already existing. You don't have to travel to Cotonou. You don't have to travel to China to go buy these things. They are already available to you. You only need to come together and put your mind together to see how you can make business out of these things. I'm going to start explaining it in the Edo language. Wakuyo Edonebu Edonebu Raven Edonebu Yemen Wakuyo Wakuyo Wakonia Wakonia Ye Oriome or Waga Rundi Manedo Edonebu Raven Edonebu Yemen. When I very my age and say Wagma Mia where Manedo Salobawa Boyima or Yenwanima or Yetinima. Oriye gbenima seya onari ma level no mari otedo otonoma no edo ebu no ma no do wewe oge no adu wewe ma uhia la diangi we kian la dia Nigeria la dia Africa do gebe na bonye ebu neme emaname ebu obun sevano ebu ebe so ebo ni ameni ni ati ogun ani ohan jadie ya eso ebo amenwadi ya wa amamme eke lori mu da ameri omodo o abun da bonopa amemodo eso ebo oven ebo ton ogwa we ya wa amero yebudi ga neru na mero abemaro oven o giving yawa. Eso ma ebo wa yi ba to eyan pa ro na ri o to no anzo ato wa no oni o to ni ame ya me ra ya me ri eso ba ro ebo na ebi dan no gwe gbe na wa sunu so lo ba wa mi dan ebi no gwe gbe o to wa gbohio o wa gege gbohio ekeni ma bo wa ye keni ma mu gboyi o wa gbohio le o so be yin ya asunu upu sise upu iyo asunu abe ka atama wa asunu nya wa kwan ya fe na ri ya kwan ya fe na yi ya kwan ya fe o wa piri e mata don ru mu ta gbon meta mu we na eso wa ra bo na ho gbigbi e ho aziza ya ri e ho aziza upu podon number wa bowa no mungbo wa mungbo eho eziza iware o wa loke ya ve ori ogbeleze wa luwe ya bodo ai do mi babo hi o sege eri o wa no eso wa ewe bodo bu emiso mariso ni mate snow o wa ro uke na uki sen pupo o ya de kodukure ya ite koka ai ka ari so na de o ye de ugboso yan gele koka o wa so azo ya be ke yin kebi ya wa so azo o wa so zolodo o ki opa no la zo ne eko ri no do no ko no mu gbo ni
ya miso oi ware that gbe miso ware o wa tore ya we wa yo ni ogua miso ho e no wa ko yin ya fe no wa zo ni ya fe o wa ya ki o yo beleze oh e ya wa upiri ya e ka be on so ko to da odu le abdole ne bebi ni ya akwa na overe nyu nya onyu nya o ya akwa na kidu ka ado egbedo ko kana kako ado kogi na kako enu kpo na ye ni o te sege na amioka o ba ye ladia na bebo ni maye fun David ni tana where he said though when he said Nigeria no go one when East Africa no go one ologo one na ya fe ero o sale bo wa magbon omu yimabo hunda ologo one ya fe eregbima bo ha izen manaka o ha megbima bo ha izen manaka ba enwina why is that manaka ba ma ya tomu he why is that manaka we ato yo we ero torukun why is that we ge mi ne bu lagbera be di gesi oge ho eziza oge mai so don de oge tono buyo oge amemari ro oge ovenyu gbe age mu ya kfe koko ya ri gbegbe ni aya le na ye fe do akedo megbagbon agbon kedo maya e o bi mi kere e manipun la bu hu tagbon edo e o bi mi kere manipun la hu tagbon edo agbon so agbamu ni ma oporo zogo ogo he no do ma e ho ni we gbeta agbon so agbamu ni ma we do Africa do go wa ogo he oporo zogo ogo he no no wagagi ma ipo sa wagi ma ye yudun pa besi kan ku sa wagi ma gbosa yese wagi ma go sa ba wo ese go dan be gbima wa mu yo me fua o wa mu ero toruku fua o wagi amu fua wa mo godo bo fua o wa mo godo bo fua o wa mo bewe fua ne na gbon ri ma bi ma yin ege ne bo bana ere abebe bi ma yin na ebi ni ma me na ya wu na ge na ya mo e ge ne de abedi ma bi ma na ya mono ma agbon ni ya yi do mano ege don kan ya fi ori bo te agbe ege don kan ya lobi e de amu ari oba da won do ga aye iye kori won ari oba do da ga aye otisi ari oba do da ga aye iye kovia ari oba do da ga aye be kebu won wan ido akoko edo wi no afa ma gi no ege don ri akin ari oba do da ga aye ma ye o be da gun ika ami yan pada yin mi ogo he gbagba mi no yewu no mo se we gbe ni yo na wa na bo ni ye no na wa yewu no mo se ni egbe wa ri feko edo koyo feko ni wi bude nu e feko koyo ebo ni bu sa we bo na ya kedo we be don je do ma e ho ni we le gbe tai Ima ya fe no rule ade webo e woni bus yan se edo ne ya se webo ne akedo yan be na webo ye ami e kai yo go he dege ba ito he egbe de ma to he ten de ma to he ebu de ma to he ose manange ye igo don gwema afia ye va ana ifia yeva o sadoni mato mama ye hae so pa ifia go do yeva agbe na rie gyochoma no redo agbe na rie gera ma bi yawa no redo gele go na fia yeva rie gera ma bi yawa redo ara rie gera ma bi yawa redo igo ni afia ya do ka ya fia
You na ige Nigeria de aga figo ni obungbi awehi erigo buodo erigo buodo how are you we bie efirudo no wi ho owu yen man yo wakaro eto wafeko agbonu salo ba mu ni man kaka ma unzu adongbera o wagimanga me eko ore ahwebe wagimanga me eko ga kugbe ni man si kokozio enwan lebu ebu oku enwan legbe oku mo kokozio na ya even ga yu even ma me dege bo ve ya fe ya mu wota gbo ya kun yin ana dubai ho ni we gbeta if salo ba ya guma de wa ya ju wota gbo ya be rio ya wa ya gbo ya kun yin ana ma pa ke ma jere ayu ti bi ere me fi ekoko o ma wa be gba ni afo ebi ya ba me ge ebi ya na ga setin ya koko dueki ori yobo evi ya na ha seti ya due eki ori yobo botema e ya ti ba wona evi ya na ha seti mamo ene gedemi amawe na ya do ke we bori akedolu yi amawe na da ke kotonure akedolu yi edemi ya ma wa dagi ma wa mo ma wa fia mia okuo aga idaga amia okuo ha mi re bo be he eni Jesu Christ ya tebe na mawa no rie no ma be obe ma be ya yu wa ga rie e ma ya fe no de bebo nya nga he ge ma ta ita mi ya even ya age de na mi ya do sare ba rie ni man ne de ma rie ni man lu be de ge bu man ni maje te Nigeria no go te do maje ami animo ami ajebo ami uho ami emago ami ogedebo ami orun ami viebo ami hia ami sawewe ami gai ami ri ami owa ami owa o ami ebakwa ami etamantogo wen na etamantogo etamantosi eye ti etamantogo ami kwere ami ebafo ami umeke waga o maifo ami eboiwo ami ahe ami ewedu ami uko abemi ekpo danse ami ugboka ami kiabo ami ugbigayi ami ugbiyiyan ami ugbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ ami ugbo àkàrà ami ugbo iyoko ami ohun ami okwai ami agba ami atete ewa ami agen ami ugbo ekoko ugbo aba ugbo udi koma ami ugbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ na yawe lubo ami ugbo gayi ami ugbo ayame ami ugbo gayi na ya mi gayi
Ami gbe sagbe na ya wo fi gbon. Ogi sagbe. Ami gbodi na ya mi o fi gbon ebi. Ami gbo animo na ya wa yan. Ami gbo edin ediebo na ya wa yan diebo. Ami gbo ogede ohere na ya bi ohere na aluwon. Ami gbo orun. Ami gbo wo. Ugbo ogede bo. Ugbo na mi ebe buban. Na edo na buban niki. Area we mi ere nu ugbo bebu ebo. Ugbo. Man so don pa wa we man yugbo. Man ilaha. Ayi se we bu anando wa yugbo. Anando wa yugbo. No we have yo I we ban yo sale be no so pon o mi go no ya yin ebo na no ya yin ebo. Meyi ze kan we bo e ben yi ti ari ogbe no gbo ni ya de ba ya win awo. I be se ba no yan gbo we na me ebe bo we mo bi ebe na ya win awa be bo na we mo bi ebe we be where I would ya win a be na ugele nu a win a be nu ase we be la se na ya win a be na me oh na we you that we ya we are win a ugbera me I be don we be ikibi a win a ugbera me oh do o wa no ko ma yo mi ye o wa no ko ma yo mi ye e me bu o si an ma yo don e bi ya fe ni ta lo ban no ye gbi italo na ye gbi amiona ya yo wa opa wo din we me bi agwa kan ebafo ewedu oka iba egbe eba won ko ye ba ma egbe ebe ihihi ma egbo ni ye ba ma egbe bododon ye ba eni geregbe so pa any certain vigo no wana ya wan aso ki no we don kokon ebi emi kere ahake live no kokon obi ekikere ahake do like don kwa mana do wagi mari ya wa ye oduku hawe ara even go na ya di moto ya go na ya di keke be ka yo work yana ukedo obi go no ya di keke we ka yi keke nwina na ukedo mi go no ya di moto okadokade owo popa ya zebo kedin we ka gbe job we ka gbungbe koko na we ka mi go no ya de e moto na ya utazi no ya utuketukwe we ka woni na eso ave wo we yin no ta na ya gbungbe koko igbungbe koko ninu podon ki lele na we iswaba aba na so swaba igbo inu podonkin le lehame kiriye ma kedo bi ye yesuku ina ma kedo be ye college ba be ye college ni o ma be hegwe ki make it oteme imo be yesu swaba be du zola na kire ezuzola no kwa ugbo so iri edegare wa ye swaba we nwata ige suku na ya ha le college babate mu la dia we ka ri la dia uri egbe we ma nu we aseti wo nu we aseti hien bo igo nu we are mi bi ga ba ni o so ya we di bata igo nu we am ga ba ni o so ya de a penny no de ya na ya gbebe igo nu am ba ba ni o so ya de e bopa buwe be iwe va na we na de evi ya na go
wale we ni kana we gbara e me na itamu we na we uwe sikoda o we ya sikoda o umu egbenu ya de batun njogbenu ya de bobi rabi yue o se we agbeso no wa gba Jesuku no wa ya mmeke o wa gbo erie bobe iwe erie bobe iwe ave fi hayo ameke yinre afi hayo ameke yinre ya ha ya ide ya ise ya nsu nkoko ya nsigo koko be no be se ugbeso ya mu go baza imu momo supo aya mu go ibo mi go baza e ta bodun ri e na ya ko ekegbe wo wa won de do ya kegbe uwe ko yi go dun mesu on na upeva we an ke duguje upeva we an ke duguje kuwe ko bu kan won kuwe ki bu wa jari to yo abi erin na o agbon na we se o saro gbo ma fian gbo ma e ma no wa gbagbon gbe iri ru kian yan ye me aho we agbon ama ya idu no we no wa mu botota pepepe no wa mu bo de run ne yo bo saro bo o ri yo bo no èmi yobo na kana iyi sen ya waye ya ita yi sen na uzo la ya ri opo paladia do agwan kan mu meki na dege we na la he no ana gele ya fe no ana gele ya maragbon no ana gele ya mu so be no ho e ki yobo awi sen no e ki ari yobo I will say, no. Neboti cooperative. I will say, 5 areas of cooperative. 5 areas. I will say, no. Yobo. No cow. A key ebo gawon. Only a cabo, every no gawon. If you so don't gawon. Every no gawa young. Eni ya wanyo ebi so ro no ge awanyo eki yobo wa tin we uwe ya kion uwe do an ego ebo ge awanyo we bi do kion uwe do an ego uwe do fe nupo geva eki eba ko ro we ko ro na we do khian we do anego we do fe eba ko ro e wan ye be ditana e wan so bi e do so ro no wa miunu ge miunu ma de na ko ge miunu ma bi no so ya gbagbo na he ninu ma na te oruru ni oboda dogun de won mi na te oruru we ri oruru de oruru ni makolo wuwo ha oto boy wa mo sikwo odo bi bene wuda yena do bi bi we wa se ba wa hwon wa ri o ave pe wa ri o wa ri en oruru oruwo ha ya ruwo go ogimanedo ti we oruru we aya o da heaven atana aba ma gboruru da enye ye ba ya nwu oruru no bina wa bi gboruru we ufeko we ko fi obi ran we ofi gboruru ni de nyere ba no make dan le da bi ma ya mie ba gbon ere na de na ya ki oruru ebo mu ugboruru ebo tinya mu ugbo oruru abe mi oruru we po so pon wa mu gbe ugbo oruru ni amu are gbon so ori ya bata akoruru oruru ya 100 by 100 eri o manu ugbo oruru alafo over wa nyu ya fere uki ya fere no ven ya nyu wipo aya koloruru ni ya wa be gbin yo awa be ye me e ran yo na te fertilizer awa be yo ya ge oruru ge mo
ya no color na wa nwuna bugba nwona ngbo e ma no nwuna ngbo enyo nwuna na nwuna ngbo aya color ruling obi wa na ya boy na fie ya fie yo o ba ya color machine ya color o bo aya color edei mu akwo bi adu be color edei mu aya ye fie yo kwa don babu no buwo gwa o do ni ya ke mu la machine mo la bi de ke bi no pion o bi pion anyo o go ruru ni no yebe de gura yira o ya go anyo no ke o ruru ya go odo ladi abo ya sion ai mo ye man sion o be do sion o be sion a bi do di ebi o be yo nege kan nege do we yan pa a bi de yo akaya mu iwe fridge no do ye kwere akodo vio yogo I make na yoda ya debi bebu na mie ogoruru ihe we no na nimbo ihe we no na otien ihe we no na piro video ebo ya fe ebo ya homa ebo ya muso na ipopo ni ya na iwa de ebu ya na iwa bu ya de oruru be zo bebu mama ya ga be mu gbe e ba koro ebi ke mi no ya ko ya fe ebi ke mi no ya ro pupo ara se ti ya bu hien abe hien aye bi ya mo business owo ma gbo abe hien abe rigo la wa be do fe npo ge ha e ba yo boru abe do hien ebi na yo bodo ba abe do akedo hien bo ya gbe awe are the technical college trade school they na ba ye trade school ba yaka e school na mama even na you boru even na you bodu even here but na you bodu do even here if no go we akin na you boru na boy ogba we bo dia na we na akin we na machine you e da we akin na you boru aga na tota you know obi zokpo no obi okpan no obi ukpo dan da wa me no David ni ya ru dan yo bo we bu na ya fe nge be we na be mu ade bo be ki itogo na ko na roba e na ko na ro route eguma no me nwa ma gba na ma na de gba no be na we mi ya mu evi na ko na ro ye bubu evi na ko ki na ro ya du mu bubu o here no o yi ki abo no ya mu bubu e ba ni de bubu ya be here ya se gbe ekwe Ghana no dia kima na Nigeria e ya ke mu ekwe ri ebuebu obi pago ni amo yi na we $4 ekwe no ruwe ga ha we ka ga ha ekwe no ruwe pago ni ha on $4 e ma fu e dia again mama na bi gbekwe odi mu fu odi ma ya di ekwe ba ya di ja baba na ma do make ne buda mu gbekwe ebube mu gbo ekwe na oye bo gi ma tunde amiso ni what de ban ama o ma ida dia na akwa to la de ne ati enu wage ba ma ya de ni ma ebe dia ma ya ri yin o de ri yin ekwe ebu mu gbekwe o be ye bo gi ma ya ekwe na o gi ma ni yan wa be ngbe be bu na eba yo bodo eba yo bowu o eba kwe no wo ba ya we David na yo bowu
Oh, man, oh, why no, are you boy? I'll be a cure. Man, I don't know one if you're far. Maybe you're even a gualagmano, even a gualoquaro. Because I had donated my way. What will tell you about if you need Dave, then why you were going to know why we oh, yeah, why you have I want you have a Zukuni Mamufua, not a modern Suku, but the school and Manawan, I will marry, but the Suku, a Behano, my move, my year, my Mufa, why I mean, and I bet not be modern school, or you root you ba. Or you root you ba. How I am a good eye, your colleague. How I have a year colleague. What do you do more than then wait a junior secondary? A modern school or a junior secondary, I'm Mudadiana. The college in the OE senior secondary. Mamma, I have to tap on there, or better than there, Ayagualo. I have to tap on there, or the net there, Ayagualo. Do the game. I'm gonna tell Lehuki. Tell Lehuki. If I do, if I will be yobo, I will yakion, I will yama. If I move away, if I move away, I will yakion. If you came in a remove way, if you came in a remove way, I am bay, who ya fear, who ya bo, who ya when, who ya guay, they yano, they'll get the no, they are cayano, they yoko no. If you came in a Gaya Mumbo, who buy a banora, who bake cocoa nora, who budin nora, who bogger the nora, who bed yebo nora. If you came in a Gamu, who book with nora. I the Mumbuku de do. Oh, in a Gekwa, a young man. Have a cuckoo the year in a house, Timumbe, oh, yeah, man. So, I wish over this sat a medical, the whipple. Who quit the oil near yard me go, the we are yamma. Who quit it? Who book with it? Who book with it? You talk about okay, man. You talk about okay, man. Ebo when you are when you are well, who quit it? And I am young. Now I have a few moto. When I have petrol, few moto. Who quit it? And you know, cook with it. Yeah, we share with you. Yeah, we share with you. Oh, those who can. Oh, those who come with Duameti. Now we have few moto. When I have petrol, few moto. Or go few moto. Ya bien ya. Or I ladian. Or so I ladian. Ya my Bible. Who query? Who query? Otonwa, Otafema, Otaco Edo, Otora Bilo, any affair, Autonoma, Otuyakofia, Autonoma, I am getting Mubukwiri. A book, I do a digway in my way in Malao, near the Avido, I go my Mumbukwiri, near Ya Quingo. Ho! Ho! If you came in on Gabumbe, in my own Gabumbe, or raw, baby, all Gabumbe, get him a few 7 and 9. You can't deal with both, beg a yabbo. Whom that I won't talk. Now I will be here. Now I am every killing. Oh, no coin, neck piece and neck or money. When I'm going to 100 by 100 or 100 by 200, one of our young work coin. Who you better only ye send ye 100 seeds. Oh, go who work coin, oh, no man, Matthew only shall let put you. No, ye taboo. Una ya coin, oh, when I piece of day, I have guala worry. Well, when a man do devil. You are not do Yankee curry. A woman, you have no boy hair. You have no booty, you have no baba, you have no becoco, they will not the boki. Edu, la, woman boki. The banana more logo, woman boki, boy, ya logo air. Bob also no. Boss, no boss, yeah. In a car by you, Berave. We're getting water. How about you? I do ask what, and amigo.
Kimi kibira me yeme. Ando swing about ando amigo. Ebe makpa. If you have my affair, ya swap. Amigo. We wodi ma. Who we get on call the game ma. I mean me go ne ma. Maga ya si won ge banana bieka. Awe nana me obi eno mi odika ka na we ga ba ma o go tai. Eri ban ya si won. The man ke bo be do so aba boima. You obi eno mi odika ka na we ga ba ma o go tai. Obi eno mi dika ka na we ga ba ma o go tai. Aso aba ya dika ka aso aba ya bowa. We woni ma edupona ya we dupona bi nupona ya we aba na yimi na ni abe ne boda be fie we de ya be ye tin yo aba na yimi na ni upisen aga so aso upisen ye dogba na ya so aso eri obe ya la obe la so we na de aba na yimi na iri obe na ne koko e koko ege na de akọ upin yo ye kedo ki o na kedo amo Ekokonia, bed my meal to Yagbina, the computer and the mere way Coco Peha. Ikpeha Yasuamo. O Coven, Bobo Bokin, Nemalenum. Bobo Bokin, Mana with my man. Bobo Bokin, Mana you Bobo Bo. Bobo Bokin, Mana to you, Edo. Why go one? Eh, Babe. Everyone was all about money. What you said, Coco. Go down by Bay young man, said Wibuna. They break a woman while Moon Kagani at the year, F. Barabari, or Seke. Oh! We have a moon booty, or your university, they don't know those who are more booty. About this one. No, so I'm a booty, and I hear life. About your university, or Zekin and Munebo, Ubudi and I hear life on now what time you get bread of your gilly in newborn. Only on only on Mona Biese. Will your Bahaka swab about Buboko Kubra? Ubudi and Gimuna, if you ever came where I'm a booty, I will move by you to where I will move Wakaba. I thought I love you. We break a copa and then look at Yo, Ibavabupo. You know what we said? Bobo Boki, Bo Logona, Bobbing in a Gibanguna. Mahadan Lepa worry. Oh, one baba wari ye boy ni afiko hapa ya bo anado rieken anado lueken anado bo egbe ehun ku ogore anado ya baba ogo he na me ya win na ana ya de be oriema ana ya de babo ana ya sigo koko na ya de baba ku anado ya kan wa baba ma bi yi ma bi ma mo ya fo if you go no man beauty and be here, you are more wild, oh, what on red duke, what on the good. You go eat no matter that, but he had to move with Papa. Kid on red duke, on the good. Where they don't wear I am my agua, when I am agua, I come on, I am mother. You may know where I have my way, I am mother. Never will be Yakurio and Anama. You never will Yakovia and Anama. You never will Tafe by Anama. You never will Taco Qued and Anama. You never will Yakovia and Anama. I will baby, I don't want to very bad how you move again. I can hear Bomo Boki, Larry, new Wahanoa. The weekend I think I move by I move by Ebo Concon, Agbega. Ebo Concon, Agbega, who swim yesterday on Abiyab. Abeya deke iyo ebo be
okonko bene estimate ye da ya bowa e block na ya bowa o ti ya de estimate ya de igu ejeka no ya do ya be block we do agu we de o de okonko wa onu woni o ya mugo baza ya mo mi go baza o be isu o ya swere wa ha tin we wa isa tin we iwe ni taba ngo be giawo abe ku manton abe madagwa de kokon wa ha sikoko wa na iwe don ro wa be gbaga oni agbega ebi na tana ya fe aya di mama we agbon si ma bo ma o ma yo bo da yi ma agbon si ma bo mama yo bo da yi ile rezo anode popa eyan ko do ataye na ya so o ebogia won ba ya we mi e na do bingo bo na do mi efe bo e tario e torine ya ri e ba ko aro abedokion e torine ari e ba yo bo do abedokion zo ano ile e ba mu gbe na we do akin ati do te e bo konkon dita se na wa gari e mi wa magaita mebo weni mamu ha na amugo weni mari ko mi yo to he wato boy ma magaita mebo mo gbe kuku ba mo gba magaita mebo ri ma ba ebike ba yo bo ya ma ni ma ebu ma ebo ri no we ya ido we di ha ya ido we bo wa gba lokia e mo na de mo ha na la ebe bo na wetin la ha mo wa ya gwa le gile o ya gwa le agwa o la wo ya fien o ya fin wo di onta o agwa we te fien fo o la pa mu da ko da agwe no la ha o ha ya wa no ama se di ane ha ma o fe se ya ma o me se ya ma we wo bo se ya e wa we gba ni ma wa ga gbun ko to wa ga gbe ki mo ni to ku we ki bi ra bi yo wa sisen wa ya to bu wa to wa mu wa gbo e ki no ri akin ku we ko se we o so no se a wa ya tu koko wa ya mo gbo ai pe politician have a politician do you do mu we do mu we have do mu gbo wo ye gbe we gbo wo ye gbo we mienwa anta ye type a politician wa pe politician ona we wa o won wa won ebo awo wa no we wa we baba no we wa me e wa no ni wa se efe o wa no wa eyi ha so wa buki agba yes all about e fe mare eso no doki be ni kakaba o be doki obe ya mu hoka ekele mu hoka yi ni e ba fo ye e kwe ye e bi ehien ye e bi po ko ye e nyanje e oka ye o gede ye yi o wa gbon ma ye ma won gun ni idai ho to we wa gbon ma ye ma we to we me ahun agbono mama won me dege why to hoge wage bausalo bwa hoge wage bausalo bwa kan wage bausalo bwa yese edo usalo bwa magmo ni ma na ogba ni ma ya hin na ebi ya gbare wo ebi ya gbare wo Abala wa e ye o ma kin la de won eri agbon ye Aki ma be ge bo be no le gama ya be ro wa ya be nwa we wa ye wu re fo la we u so wa ye nenu sebo
Uko me bogo me e bia do ya awa bia se be na po. Ije ye gada benya. Ye mose. Ya mo boya mo we, ya me ti ya me wa. E tu we no wa so no we gbe gbava igba ha bupo we wa gbe gbava igba ha gba na bupo e tu na no we e ma so ya ebo so ya agwa le tu ya mi e tu eso e di e mo be je be bu se wa we no e o gbe na vi o ta yika e mi ya wa gba ni ma edo ni ma yo bo de no so ba mu vi vi ni ma egi no uwa ga ma ba gbon e fe ga o ga suwa bo e na do vio e ya oye bien re ya ke mango upona ikaka mande ro ya ku o nu be gbe bi a ta de ro ku o nu be gbe oyiwo yeko wa we ka ni mo be ba ni ha ni ta upona ame te fia ame wa ro ya o ge do ame wa ro u te ame te fia agwa leke na gbodupo ogonupo ya gbe ni o be he yo ogede ya sion gbonupo na o ya die bo sion o sia sion du maka ba yu gbonupo na o mo gbodo ya wa ko orun yo ko win yi sen yo 100 abe ko nekeni anado ya ko ijisen 100 won na pe adodo sun amona ami ege na hin adi owe aba de obodo we do aputan yo we de na ya bi pa igu wa ba we do me no ngu we na me na we agbona setting hia we de na aba na ya we mi agbona na kinori ndai na ya ba wo nya aye we o bumbe ami ni bi ga na yi muri abobo inya no ya tabu wa o sege ebi ne ya more inya itekwe ba won ne ba ire obi no na ofigbo ibi ga na ya je ga re obo na ma ya afu de na hin ami oge Nigeria oga ma ya hin wagiba iru wan be no salobo ari ni ma be na je iri ade ohun ti won bo won we ohun wa se koko wa ja no yesu ku don wa lo ro kia ogun e ba mi wuna ya ti wa no wa gba yesu ku wa e ha no wa ne no wa kan wa wo wasigo koko kere wa me de 10,000 no naira asia koko odo wa me 100,000 na ya ade mi opa na ya ru ege ku emu wa mi ana gwe o fie unu we don ge go tangie o gele so ebe so da no salaba pie mu e u lo o wa na do aye nu sankun we u fie unu o geka to bi ya wa ma ya wa gi ma se mu amegbe ma ina wotapa ne na bu da we ana ami wina ami go wo e bi e bo we yi lere do to ta ye do ni bi na mi wuna bi na ki mi ba ni agiye ere bu man ma we ewi ro pairo abi ewi ro pairo don ki awu ami go ami wina ni na bu man edo na wo ni bi e go ya fe gi ivere bi do amu ni na mi ba ni aye na mi go ni akwa de ge ma bi e do wo bi gu se mi ha de do la bi ma bien ku tout les deux ba dege han takile no ami ba ebo ami mi ro pa bo wa egi ma gbo salobo okan agi ma yu unu pa misikan ko salobo ga ne room no nya salobo we se yagbon mu ni ma na do uri efe ni ma uri yagbon ma ni ma ba wo gi ma lo ese
ye wan ni mad ye ni ma ya ama kugbe na ya koko dweki ekue o mame na gbona we si ma bo po zogo emini tana ya fe gela e do ovion gela do e ho ni ame ya we ni Jesus Christ do nyama is ya we so agbona ma so ma ya bo is awin ado ke baba do wiye do o ya no re na wa bun kaso die so dan sin ni ma so die we ro o be basaki robo sa dan bule le ku yo Desmond obukan gbenedi obukan o akidi me ka to na sin o wa ya obukan no ragbon ku yo okuns ku yo obuta ku yo agbe ku yo cool o sa hun ku yo wi ra me okuns ku yo o Dorothy okuns ku yo na bule le ku yo sayawe ku yo Dorothy okuns ya ko iwe na o ya ko ma do nedu nda mi no kan we ma okeke ma ya vigo to na nedu wo sarobo yo basaki agbondin ko yo no ragbon ko yo owe ya do okin ya ko ya pion o ge e share na mi wo e share ikini agbonse yi ya pion o kiri agbonse yi ya pion o to to wa no mi kina gba won ta gbon ya o wa ri Edo Shepherd Forum we are live YouTube well like YouTube who do me video ni mana do yewu ogbera ngbere ba ni agban ihun e ba we subscribe la wo ya subscribe o we nu move ayi go we o I have your o pion o pion gbene we yo o yo ni ka we o re do na ki o re do ama o do gele ama ba se ya wo ni me ni mangele ya me leketi ma ma ki ma na we ka wo o gba de do la ho ya we ekpitan yo we no si wewe we ni bu wewe we la ho wo no bi ma be so no ge do bi ama usaguwaro usade ba wa ya fe is ebo we baba